Mwiriwe neza mumeze mute shuti bakunzi bamenya News TV, reka nizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose. Hanyuma rero ndagarutse nanone mbazaniye izindi update, mbazaniye andi makuru mashyashya agezweho hano ku kiwanja cyangwa se kuri tele y'imirwano. Ariko kandi uyu munsi turaza kugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, aho turibuze kurebera hamwe igitumye indege ya Perezida Evariste Ndayishimiye ihagurutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hariya rwose i Dubai mu mujyi hari kubera inama yari yateraniyemo nawe nk'umuyobozi ukomeye cyane. Aho rero ubu tuvugana indege yiwe imaze kwita ihabwa oda yo kuza kugwa muri Tanzania. Bimeze bite uyu mugabo kuki arinze kugwa muri Tanzania? Ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye cyangwa se cyane Bujumbura cyabaye iki? Ubu tuvugana rero ngiye kubagezaho izi update z'aya makuru uko byifashe. Hagataho ndababwira kandi ko Kinshasa batangiye imyiteguro ndetse no gutumizaho abo twakita abanti hackers cyangwa se abandi bahaka barenze cyangwa se abashinzwe gukumira ibyaha n'ubundi bikorerwa kuri internet cyangwa nyine abashinzwe connection cyane cyane impuzamahanga yo ku kibuga cy'indege cya Kinshasa. Abo tuvugana rero naho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Hagataho ndaza kwabwira ko kandi muri Gisangani hariya neza ku kibuga cy'indege cya Bangkok, abo tuvugana naho ibintu birongeye bibaye bibi. Ese bigenze bite? Operation zakozwe n'intare za Sarambwe mu bice bya Zakiribano muri Prede Ruzizi, abasirikare bagaragaye ari imirambo batamenyekanye ababishe. Ese nabahe? Ese babaraba M23 cyangwa se naba FRDC na FDNB? Aya makuru yose ndabizi urayakeneye nanjye kandi nje kuyakugezaho ndahari neza cyane. Seka gato kandi ndakubwira amakuru ari kuvuga ko leta y'u Burundi nyuma yuko bayishutse ko igomba kwegereza intwaro ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babe babagabaho ibitero. Ubu tuvugana iyo migambi bamwe mu bayobozi bagize inteko shinga amategeko y'u Burundi bamaze kuba babyanga, harimo inzego za ministeri ndetse n'abandi bafatanyije kugenda bayobora nyine kino gihugu cy'u Burundi bamaze kubitera utwatsi. Ese Evariste Ndayishimiye ntiyabaguye mu mutego wa FDLR zikaba zamuhitana cyangwa se zamukorera ibindi bikorwa bitari ibyiza? Narababwiye ngo gusezeranya bano banyagwa ngo ni aba FDLR, kubasezeranya icyo utazakora mana nyagasani usa nkuba witaye mu kagozi. Mubanze murebe aho bigeze Kisekedi muze kumbwira ngo mu Burundi biraza kugenda bite. Hagataho kandi ndaza kukubwira ko mu ishyamba rya Kibira hongeye kumvikanamo ibiturika. Iri joro hari hakoreshwa imbunda zikome zifite ama night vision, ngira ngo murazizi neza cyane. Zino mbunda zikunda kwifashishwa ahanini mwijoro, ziba zifite system y'ikoranabuhanga rikomeye cyane, aho uyikoresha aba ari kureba neza cyane aho agiye kurasa ndetse n'uwo agiye kurasa. Ubu tuvugana rero mwiri joro ryakeye mu ishyamba rya Kibira humvikanyemo amasasu ndetse n'ipfu z'abasirikare badasanzwe b'Abarundi bari bamaze iminsi batorezwamo, byari byitezwe ko aribo bazakoreshwa mu rugamba ndetse mu ntambara izahuza u Rwanda n'u Burundi. Turaje rero byose tubigaruke. Ese kuki ibi bihugu byakabaye ari bivandimwe, kuki biri gushondana ku rwego rungana uko nguko kugeza ubwo kimwe gishaka gutera ikindi? Tubibutsa ko Abanyarwanda n'Abarundi basa nkaho ari impanga cyangwa se turi bamwe kuko tunavuga ururimi rumwe. Sinzi impamvu turyana, ariko ndaje tubigarukeho neza cyane. Niza mpanga ebyiri zavutse mu nda imwe, yaba iya se ndetse na nyina, ariko zananiwe kumvikana. Reka nze tubigarukeho ibyo byose. Hanyuma rero shuti muvandimwe mukunzi wacu wo dukurikira umunsi ku munsi, ndagusaba niba uzi ko udukurikira utarakanda subscribe kugira ngo urebaho hasi yanditse subscribe ubundi ukandeho kugira ngo amakuru nk'ayangaya ajya kugereraho ku gihe. Nitwa Pacifique, tugiye kubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ninjye waguteguriye amakuru nkaba ngiye no kuyakugezaho. Munyemerere rero shuti bakunzi, mbere yuko umugira ibindi bikorwa byanyu mukora, mubanze mwumva aya makuru ko ari hutirwa. Nagira munyemerere rero nyarambure aya makuru tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Tubabwire ko indege yari kuza itwaye Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kubera impamvu z'ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, kubera system zaho zitari gukora neza ndetse n'amakuru y'ubutasi yakuruwe ko iyi ndege ishobora kuba yahanurwa igihe yaba ikigera ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Uyu mugabo rero akaba yasabwe n'inzego z'igihugu yuko atagomba kuza kugera no mu gihugu cy'u Burundi atwawe n'indege, cyane ko ikibuga cy'indege mu byo basobanuye yuko kuri ubu umutekano wacyo udahagaze neza ndetse kitizewe ku buryo hashobora kugwaho indege itwaye perezida. Ahangara amakuru akomeza avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagawe ku murongo wa telefone abwirwa inkuru isa nkaho ari mbi kuri winca mugongo, imubwira ko ubu ngubu atemerewe kugwa ku kibuga cy'indege. Uyu mugabo rero bivugwa neza ko agiye gutaha ariko aciye mu buhungiro, navuga ko ari nko guhunga
cyangwa se bamuhungishije ibitero nk'ibyo ngibyo akaza gutaha anyuze mu modoka cyangwa se agataha aciye mu mazi. Ese ibi bintu biraza kuza kubaho cyangwa igihe cyo kuza kwa Neva kiraza kugera ibibazo biri ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye babikemuye? Ibi rero bikavuga ko bino byose biri guterwa n'igihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeze kongozwa ku buryo buteye ubwoba cyangwa se ku buryo bukaze n'inyangarwanda cyangwa se n'abantu badakunda u Rwanda cyangwa se abadashyigikiye u Rwanda bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo babe bamunyuriraho, hanyuma igihugu cye gise nk'ari cyo gitangiza intambara ku Rwanda ngo babone uko binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa tukabibutsa ko izo ari za nzozi ariko zitajya zigira gute, zitajya zisohora. Ibi rero bikaba byaravuzwe cyane mu gihe yari ari hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ahangaha cyane mu mujyi wa Dubai, ubwo rero yaje kubahura na bamwe n'ubundi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo akaba rero yari yasabwe ko yagabwa ibitero ku Rwanda. Ngira ngo ayo makuru nayabagejejeho n'uburyo yabipanzemo, ariko iyi operasiyo ikaza kumupfana nyuma yuko bamwe mu bayobozi bagize inteko y'u Burundi bose bagiye babyanga, kugeza no ku badepite ndetse n'abaministiri b'iki gihugu cy'u Burundi bamse icyo gitekerezo cya Neva, bamubwira ko bidashoboka kuba batera igihugu kitigeze kigira gute, kitigeze kibatera. Hagati aho amakuru akomeza yemeza neza cyane ko atari byo gusa, kuko na internet yari yakuweho, ariko kugeza amaginga aya ngaya internet mu gihugu cy'u Burundi yarongeye isubira ku murongo, ndetse amashanyarazi n'ibindi bikorwa byose biri gukora neza cyane, ariko ikibuga cy'indege cyo kiracyarimo ibibazo bikiri kubanza kugira gute kwitabwaho n'inzego zibishinzwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere rero shuti bakunzi bacu dukomereze ku makuru n'undi ajyanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ahangaha muri Plaine de Ruzizi mu ijoro ryakeye uyu munsi, amakuru yemeza neza ko hari ibitero byagaragaye byakozwe n'abasirikare bataramenyekana abari bo bagabye igitero ku basirikare b'Abarundi kuri defense zarahitwa hano hafi urenze Kawezi ho gatoya. Izi defense rero z'abasirikare b'Abarundi cyangwa se izi headquarters cyangwa ibirindiro bikuru n'ubundi by'abasirikare b'Abarundi binakusanyirizwamo intwaro zose ndetse n'ibyo kurya, ariho abandi basirikare baza kubifatira. Kugeza amaginga yanga rero biravuga ko harahirayemo igitero kitamenyekanye abagikoze. Ese yaba ari Red Tabara cyangwa se ari Mama 23? Reka mbasobanurire musobanukirwe neza cyane nicyo mbereyeho cyangwa se nicyo cyatumye nyine nza kubagezaho aya makuru. Amakuru yemeza neza ko iki gitero cyabayeho mu ijoro ryakeye uyu munsi, aho rero iki gitero kibasiye n'ubundi ibirindiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi, hari hasanzwe ari kwikusanyirizo ry'intwaro ndetse naho bakuraga ibyo kurya byose. Ngo hazengurutse drone inshuro zigeze kuri enye, ariko iyi drone ikaba yari n'ubundi iy'Abarundi yari gucunga umutekano, ariko ngo iyo drone batungwe no kubona hari ibyo yarekuye rero ari byo byagiye bikangirizaho n'abasirikare b'Abarundi, gakaza gutuma imyotsi yinjira icyo gisirikare, benshi bagafatwa n'ibitotsi bidasanzwe bagatangira gusinzira, hanyuma ubusahuzi bukorwa mu myanya mito nk'iyo guhumbya, ndetse abandi basirikare bagaragara bicishijwe ibyuma aho bari baryamye n'ubundi basinziriye. Mama 23 rero irashinzwa ko yaba ariyo yakoze icyo gitero gikomeye cyane cyabayeho. Kugeza amaginga yanga rero ntiharamenyekana abagikoze ndetse n'abatumye ibyo bikorwa byose bibaho. Mana nyagasani rero sinzi ngo iby'iki gisirikare cy'u Burundi biraza kugenda bite. Ese M23 iraza gukomeza gushinzwa ibyo byaha kugeza ryari? Ariko nanone ntago dushobora kuvuga ko yaba atariyo, kimwe nkuko tutayishinza ko ariyo yakoze ibyo bikorwa, cyane ko bahanganye mu rugamba. Urumva rero nta bandi babishinza babaye ataribo. Hagati aho munyemerere dukomeze randi makuru menshi cyane anzanye nonanga mu mujyi Uvira. Haravugwa nanone imirwano ariko y'abazarendo ubwabo bahanganaga ku rwego rukomeye cyane. Aba rero bikavuga ko bapfaga n'ubundi ibijyanye n'ubusahuzi baba bakoreye muri no mujyi wa Uvira, ariko bikabiba bitagenze neza mu gihe baba bari kugira gute, bari kugabana. Amakuru yemeza neza cyane ko kugushamirana kwabo kuri hagati ya wazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kwasize n'ubundi abasivile bageze kuri 2 babiguyemo, cyane n'ubundi baguye muri no mujyi n'ubundi wa Uvira. Amakuru yemeza neza cyane kandi ko akanashimangira cyane ko aba basirikare bahanganye n'iki gisirikare cya wazarendo byaje kurangira n'ubundi babunze bakaza kwiyunga nyuma y'imirwano yabayeho n'ubundi mu masaha ya mu gitondo saa 2 saa 3 gutyo zishyira saa 3 nibwo icyo gitero cyagiye kigira gute, cyagiye kibaho ndetse cyanagaragaye. Kugeza amaginga yaranga rero icyo gitero nkakubwiza ukuri ko ari igitero gishobora kuba cyagaragaje isura mbi ku gisirikare cy'u Burundi. Nuko bihagaze nyaboneka
ndakubwira ukuri ko nyine ni ibintu biba bitoroshye ariko nanone biba byagize gute biba byagiye bibaho. Andi makuru kandi akomeza yemeza neza ko igisirikare cy'Intare za Sarambwe M23 cyakoze ibindi bikorwa bisa nkaho ari byo ngo gukanga cyane iki gisirikare cy'u Burundi kabisa, aho rero babakanze muri axe n'undi zigiye zitandukanye cyane cyane mu bice by'Imurenge ahasanzwe hatuye n'abaturage b'abanyamurenge. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu unze tuyakomereze mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, babwire ko muri teritwari ya Warikare ubu tuvugana haravugwa indi mirwano mishyashya yabayeho uyu munsi muri iki gitondo, n'ubundi yabayeho kabisa imirwano ikaze kuri uyu munsi tariki ya 6 Ugushyingo badi n'ukwezi kwa kabiri, hagati aho ngaho ikaba rero yabaye muri teritwari ya Warikare nyuma yuko M23 yamanukanye abasirikare batari bake cyane ibajyana muri kino gice, bakaba rero barahanganye cyane ku buryo bukaze n'iki gisirikare cy'Ababiligi ndetse n'Abazarendo na FDLR basanzwe bafatanya mu bikorwa byabo bya gisirikare bisanzwe bikorerwa muri kino gice. Amakuru rero akomeza avuga ko M23 yahanganye ku buryo buteye ubwoba ndetse yagerageje ibitero inshuro zigeze kuri 3 zose, bikaza kurangira M23 igize gute itsinze yeguka, ariko ntago yegukanye itsinzi plutôt ntaza kubivuga mukagira ngo wenda teritwari ya Warikare bayifashe, plutôt ntago bayifashe kugeza amaginganga baracyayiharanira kureba ko bayifata, ariko nyine nubwo bikomeje kugenda byanga, ariko burya ikintu yo cyanze wagerageje burya nta kubutagize. Hagati aho ngaho rero M23 iri kugerageza gufata ino teritwari, ubwisa ku isa rero dushobora kugaruka hano tubabwira ngo yabaye tombe cyangwa se ntirabatombe, so ibintu byicara bihinduka. Hagati aho ngaho nyine nta abo bari kurwana nabo n'abasirikare, kindi ntago barasa inyanya cyangwa amazi, barasa amabombe. Ubwo urumva of course M23 ishobora gukora repuri, ishobora kwavasa, ikora kugira gute kwa divasinga gutyo, ibintu nk'ibyo byose bigenda bibaho, tactique zose za gisirikare zigomba kugira gute gukoreshwa. Hagati aho rero amakuru aremeza neza cyane ko M23 yasanzeho hariho urukuta rukaze cyane rw'abasirikare b'Ababiligi bashyizeho cyane cyane bifashishije Wazarendo. Hagati aho rero munyemerere makuru yacu tuyakomereze muri Gisangani. Gisangani ni hamwe mu hantu hakomeje kwibasirwa na M23 cyane cyane ku bitero bigiye bikomakomeye byagiye bigabwayo, cyane cyane byiganjemo iby'ikoranabuhanga. Ngira ngo murabizi neza cyane tudaciye muri byinshi bitero twarabibabwiye byabayeho, ariko uyu munsi noneho amakuru arimeza neza cyane ko M23 ishobora kuba yaba yinjiriye ikindi kigo gisanzwe gikorera hariya cya gisirikare, bakabinjiriye mu butasi bwabo bw'ikoranabuhanga, ndetse bakaba batangiye kugenda bajagajaga amadosiye amwe namwe ndetse n'ibyiga ku rugamba bizakorwa n'ibindi bigiye bitandukanye byose. Plan ya Kisekedi yose bakaba bamaze kugira gute gusa n'abayishimuta. Ibi rero bikaba bimwe mu nsinzwi yaba ikomeye cyane ayo makuru aramutse abaye yagiye hanze y'ubutasi bw'igisirikare cya Kongo. Ahangaha rero bikaba byaba ari ibibazo bikaze cyane kubona ko ubutasi bwa Kongo bwose M23 yabagize gute yabushimuse. Ese koko M23 yaba yamaze kwinjirira icyo kigo? Turacyakurikirana amakuru kugira ngo tumenye neza cyane niba ibi biro by'ubutasi bwa FARDC bwakorerwaga Gisangani baba babwinjire. Bivugwa neza ko ari nabyo biro bya kabiri bikomeye hano muri Kinshasa by'ubutasi n'ubundi bwa Kinshasa, so bwa Kongo. Ubwo ni Kongo nivuga Kinshasa umve Kongo yose ko ni ubutegetsi bukuru buri, niho guverinoma iri, niho president ba, niho ibikorwa byose bikorerwa, bundi andi mategeko kagenda tangwa mu bice byinshi cyane. Nkuko umva Kigali nyine ariho hari ibiro bikuru n'undi by'igihugu, ariho hari ibiro bikuru by'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda ndetse n'Kinshasa niko biba bimeze. So hagati aho ngaho rero M23 biravuga ko yaba yamaze kubyinjira. Hanyuma twihuse cyane Kisekedi biravugwa neza ko yagize ubwoba bitewe n'ibyo M23 umuvugizi mukuru wa M23 cyangwa se umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 nyine Colonel Nanga yamaze gutangaza ko nubwo birizariza ko Gisangani iri mu bibazo, ahubwo Kinshasa aribo bakwiye kwitegura vuba hanga ko bagiye kubagabaho ibitero by'ikoranabuhanga, kandi ko bazibanda ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kinshasa, kandi ko nyine aricyo kizagira gute kizibasirwa. So tubibutse ko Kinshasa hagwa indege nyinshi cyane ndetse hanaguruka nyinshi cyane zerekeza mu byerekezo bigiye bitandukanye. So Kinshasa rero baba bahombye amafaranga menshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bakeneraga haramutse hagabwe ibitero nk'ibyo by'ikoranabuhanga byaba bikaze cyane. So ngaho nguko rero shuti bakunze bacu nuko bibe bahagaze kuri tere y'imirwano, nuko biba bimeze. Sultan Makenga rero nk'umusirikare wa nyawe wirinda kuvuga ndetse no kugaragara hesha agiye atandukanye bakumbuga nkoranyambaga, akomeje gukora
misiyo ziwe yiyicariye ahantu hamwe yipoweye, ntago ajya asinzira, araratekereza uko intare za Sarambwe zakadivasinga zikaba zagera kure, ndetse nuko abakongomani batuye mu bice bye arimo bagomba kwitabwaho, umutekano ukaba wose cyane. Hanyuma Uvira irakigwaho ndetse n'ibindi bice byose birakigwaho. Reka dutegereze amakuru aturuka mu ntare za Sarambwe uko aza kuza arameze. Hanyuma naho mu zindi update ziza kuba zigezweho mu masaha y'umugoroba,